Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king pan... Views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Kasuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul. Pampanga, Pampanga! Asa katao pong Kasuelo, Keti Pampanga. Bakit po, no Kasuelo tamo, uling manyaman ng pamangan, ating kapampangan, sa paklang king sintingan, ampo pang legwan, maganakala, malugudla pa. No magtaka ko po, at ako yung makahirap kaya kayo, yung kaya kayong ko yung masanting Jody Dizon Mercado, impong kaya katamong atsing malago atin niya pong misyon, Medyo makaba-kaba po yung misyon ng eni, ning kaya katamong atsing malago, Jenna Lumbang Parungaw, at po kimbandang Manila Bay, yung kayang puntalan ngeni, mas masakit siya po, yung kayang, yung kayang gagawan ngeni, And siyempre, dikilya po yan, king kayang pamilya. No karnyawari, no karnya Atsing Malago. Na, antayo, where is Atsing Malago right now? Can you show her to me? Where is Atsing Malago? Ha? Where is she? Where? Where is she? Where? Oh, right there. She's right there. Hanggang kung alayo Kenny. At siya pa rin po, yung presensya ng Atsing Malago king katamong programa. And syempre na ano pong gagawan nyo kanyang king kasalukuyan? Maugto na ko po, kasalukuyan nyo na pong mamangan. Abayan nyo kaya pa mo po king katamong programa. Uling kabang kakapsiko king atsan, kabang malbe kayo, pati puso pong isipan, kakabsi mo naman. At kareta pong mayari ng mengan, bakit ang eho po mahinipan pa mo, Abay nyo kaya pa mo po, king kikatamong pamitalamitam. Ala kayong takas, bakit, gana-gana pong platforms, malyari nyo kaya pong alben, mumuna po, live na live tamo, king kikatamong Digital Channel 36, And king kikatamong social media platforms, mumuna po king kikatamong official Facebook page, CLTV36 Official, Albenyo Kepuken Live, at king kikatamong YouTube channel, CLTV36 Official mo naman. Nano pa ta, iatad mi po kayo ding mga santing, aming palyari po king kikatamong probinsya. Nano pa ta, inga manong siswan, ampong kulturang Kapampangan, ing kikatamong gambulan, ampong pagmasabalan, ngene pong Aldo ning Uwebis, kawalo na po ning bulan ning Agosto, adwan libot, adwan pulot, apat. August 8, 2024, day of Thursday, and ikawalo na Agosto, 2024, in Spanish, 1224. And siyempre, karen pong kikatamong talapan albing yan, malyari ko pong makyabe, keng kikatamo pong pamitalamitam, keng kikatamong programa. And then siyempre, nung ating kayo pong buring ipa-shoutout, ang po pang nanumang okasyon, kaya kayong buring bayatad, karen kikatamong talapanalbe, karen kaya kayong kamag-anak, karen kakaluguran nyo, ikanayo po king kikatamong Facebook Live, basantala po, ren pota. And syempre, happy viewing kang Koyang Raul, ang pong Las Miranda, kaya pong Barangay Sampalok, barangay Sampalok,
Peka barangay kay Sampaloc Rugo. Sitio Sampaloc ne kay pong Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Loyal viewers tala po rin. Atin la pong tindahan din, kabukulat ng tindahan da, iswitch din TV, meto niya yung albenda. Ing CLTV 36 programs pati nga po. Happy viewing mo naman po hang Shamin Velasquez ning Mesulu Arayat Uling Manalbaya po Aldoldo king kikatamong programang Nano Pata. And siyempre, samantala ng tani po ing panahon ing kikatamong episode na ini. Dino pa waring kaya kayong pantunan nune. Ing kaya kayong yan. Oh, ano po? Ingat. Ingat. Ha? Ingat kayo mga kababayan. Bali naman pong yan mas something. Mas ingat tama po ne. Makiabi ako po. Kikikata. Kayo pipilit si Ergong. Kailangan surprise. Bakit ang kain Puta malayo nga kaya tamo kening programa tamo. At suya naman Ibea Alonso. At ngayon naman po ninuren kaya katamong bida. Ninuren kaya katamong birthday celebrants at magpa-shoutout. Palto, yun na lang. Happy birthday, Teacher Reynalyn Giao. Kanino ya Teacher Reynalyn Giao? Nino yung estudyante ng Reynalyn Giao, ne? Teacher, happy birthday kaya ka. Sana masaya yung birthday mo. Kaya berin kayang estudyante unless miglib kang nanong ganap yung birthday mo, teacher. Pero kayong birthday mo, wishing you good health, dakal-dakal pang blessings, and syempre, maging maganakala sana rin kang estudyante. Enjoy your day, Pasibayo! Happy birthday, Teacher Reynalyn Giao! Happy birthday kang Monique Lumbang. Kamag-anak ka Ching Malagoy na Monique. Monique, gana-gana sanang regalong buri mong tanggapan. Gana-gana sanang wish mo matupad ngening birthday mo. And dagol ka sanang malago, biyasa, ating takot kayong Diyos, sampung tataluki, karengke kang pengari. Enjoy your day, Pasibayo! Happy birthday, Monique Lumbang. Happy birthday kang Iko Chodoro. Iko, nanong handa ngayon birthday mo? Manino kaya rin kaya kang bisita? Siyempre, sana apakabsimongan. Nung sakaling ating sobra, kengke kang tawo, padala mo kang choy-choy, yan po kang Micah. Keng CLTV 36. And iganagana sanang birthday wishes mo matupad. Ilaot na kalaking apong gino kinanamang kasasagkulan. Tingbe, Pasibayo, happy birthday, Iko Chodoro. Happy birthday, Sir Ramon. Nano yan lagyo, in kaya katamang birthday celebrant. Balok Sir, ing apelido na, Ramon. Ibang greetings po kaya, Sir Ramon. Manibatan niya po kang Jo Alan Asuncion, ang po pa kang king kayang lovely wife ay Maika, kaya binepang Sir Ramon king letrato Mayora Bagasina naning Sasmuan. And masaya po saning birthday you, Sir Ramon. Kaya beding kaya kang pamilya ampong kakaluguran. Pasibayo, happy birthday po, Sir Ramon. Greetings from Choy Choy and Micah. Happy birthday, Ate Amabel Parco Lanuzo. Nasaan ka man? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Tagal-tagal na nating di nagkikita. Pero sa birthday mo, lahat ng regalong gusto mo ay sana matanggap mo. At syempre, lahat ng wishes mo rin ay sana matupad. And ingatan ka sana ng ating Panginoon, i-bless ka pa. At magawa mo sana lahat ng gusto mong gawin ngayong birthday mo, pera maglaba, magplansya at mga gawaing bahay. Kasi birthday mo Again, happy birthday, Ate Amabel Parco Lanuzo.
Happy birthday, Maven Ariza Musngi. Maven, enjoy your day. Have a happy birthday. May you have many returns of the day. Masaya sana yung birthday mo. Dakal ka sana ako ang regalo. Greetings from Jong and Rai Quiros. Pasibayo, happy birthday, Maven Ariza Musngi. And congratulations! It's a girl, Jam and Jude Vargas. Happy. Ang tawag doon, gender reveal. Kaya kayong adwan, imagine, you're gonna have a second child, that girl. Kaya kayong gender reveal. Sana maging healthy yung baby girl yan, Jam and Jude. Congratulations kaya kayo. And igit kupin masaya itong making gender reveal party you can. And panuwanan ako sana ng apong Ginoo kaya kayong blessing at dinatang pasibayo. Congratulations, Jam and Jude Vargas. Ay, tayo pwedeng kalingwan ini po insang kanyeni o ba't alayo po inki katamong atsing malago. Uling, birthday na po Aldo Kebaytana, ning kayang the one, the only, ang prinsipe ng kanyang puso, ang hari ng kanyang buhay. Christopher, paring Toti Parunga, pare, happy birthday kaya ka. At sana maging masaya yung birthday mo, Ken, kaya biyatsing malago, din kaya kang pamilya. And ing dalangin ko, pare, nakapabranding nga pong Ginoo, i-bless na ka pa, i-bless na yung kaya kang pamilya. Ilawot na ka, kaya nanumang kapahamakan, kasasagpulan keng biye, kaya bing kaya kang pamilya. Good health mo naman, pare. And syempre, balo ko magtaho ka, Ken, paring Tote. Nung ating sobra hanggang pansit bihon niya mo pong Shanghai, padalami, hanggang August 16 na pa yan, parep mo, kang ating malago, pwede yan. Pasibayo paring Toti, happy birthday, kaya ka. Ayan, nolen nyo na, milabas lang ding pag-greeting sa mo. Ngayon naman po, basan tano rin kaya katamong pepadalang comments and shoutouts. Manalbeya po koyang Zumba Craze. Ngeni, dakal salamat po from Gardenia, California. Manalbeya po ngeni. Manalbeya naman ni Jaja Verzano. Dati miya po kaya keng CLTV 36. Bihasaya pong magkantayan. Ana pong imako. Idita season simbulan. Magtutan ako yung masanting. Kalderetang baka. Manyaman. Iyan kaya katamong loyal viewer Natalia S. Diaz, may pagto ko yung Joding Masinting, dakal salamat po. May pagto kaya ka Sir John Lloyd, anang koyang pizza, anang koyang Zumba Craze, arone magsolo ka. Naman hanggang lupa kong solo, ikaping katawan tamo, pwede pong pangatlo. Ma'am Natalia. Malbiya naman po Geraldine Garcia, kaya katawang programa, kay Bati Amelia Ramos Santos, may paugto po, first timer ko po, kening nano pata, dakal po salamat, kaya kayo pa manalbe, Ma'am Amelia, malbe ko pa po, gawan nyo na yung Aldoldo habit ini hanggang magbay kayong kaya katamong atsing malago. Ngayon na naman po dating kong share kayong kaya katamong question of the week, pakibatan niya po, o hindi na po, basan ko na Makananong mo papakit? Nakaluguran me inke kang boyfriend, girlfriend, or asawa. Yan, makanano. Kitang kagising na kingabak ka, dinan meng pagsadyameng kape, darling, oy nineng kape mo. O kaya, kasiping me pakentuturan, inuma mo ne. O, diba? Detang makanyan. O, balo yo kasi miyayaliwang paralan yan Itang karelang love kaya, tingaos kante How do they show their love? Karelang kalaguran through actions, through letters, makana naman yan. I-comment nyo na po rin, kung kaya katamong Facebook Live o kung kaya katamo pong Facebook page.
makapost siya po iyan ka rin. At ngayon naman po, oray na po rin Balitang Balen, Balita Ketila Buad Kapampangan. Masanting nga balita po, uling at sukeng 1,500. Kareng kabalenta mo ding aso pa na po ning provincial government na po ning Pampanga. Siyempre, kimpaman muna na pong Governor Dennis Delta Pineda. Ating kikatamong Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Ing Starkey Hearing at po ing Starkey Hearing Foundation bang makaramdam no pong masalese ring beneficiary na ng programa ngayon. Naman describe in tula na po rin balang pasyente may katanggap po hearing aid kening programang ayni. Ayni po report. No man is an island nga harapin. King Aldoldo biena ning tao malyaring milabas sa makitalamitam karing kabarana. At king pa makisabi, importante yamo naman ing pa makiramdam. Inya naman, may ito nga programa ing dela na ng provincial capital na ng Pampanga kambing Starkey Hearing Foundation karing kabalen ang makiproblema king balugbo. Foundation, our mission is to provide the gift of hearing to those in need, empower them to, to be themselves and to see their full potential. And with that motto, our founders, Bill and Tenny Assen, has given us the tools needed to provide this service. We've been fitting patients with hearing aids for more than 40 years. And we've started the community-based hearing healthcare program that got started in 2022, where we have trained local teams, local governments, and local partners to carry on the program in our absence. Kasi alam niyo naman, napaka-importante yung pandinig, no? Lalo-lalo na sa mga bata, kung na-diagnose sila ng maaga at nabigyan ng hearing aid, yung progress ng growth nila, lalo na sa learning mentally, malaking tulong yan, no? Kilob na ning atlong aldong programang Hear the Difference Hearing Aid Assistance for Kapampangan sa amigumpi sa inyong Domingo, August 4 at may pupus nga ning Martes, August 6, mabot laking 1,500 ding karalang asupan. Aliya mo mapupus ang programa king libreng konsultasyon, hearing aids at orientation. Nuniatin mo namang active care services para karing pasyente. As patients have any issues with the hearing aids or they need more batteries or they need a different mold or they need just more counseling on how to use the devices, there's a team that's going to be in place for them to reach out to and ask those questions. The intent of the team is to do follow-up visits on a monthly basis so patients can provide ongoing support that they need. Miyaliwala ka na rin sang kanong bakit kaya milalako o mimina panamdam ing meto nga individual. So whether it's trauma, whether it's medication, whether it's meningitis, whether it's trauma, it varies. So for Philippines, we're seeing a varying amount of that as well. So not just aging, but also too just from education or from birth. I've noticed there's a lot of folks in Manila that have had no speech. They've been using sign language. So it just varies from as they go from region to region. Samantala, aparte kay experience din pa mag-volunteer at pamamiya kasawpan king programa, matulala ka ng puso ring sablang sasawp, king karelang gagawan. Parang it is, what do you call it, epiphany, aha moment. If you see it, it's beyond words, a small boy hearing for the first time, yung boses ng nanay niya, o yung ating mga seniors, for the first time nadidinig yung boses ng anak, regardless of the age group, it is always an emotionally charged moment. Hindi mo may iiwasang hindi maiyak. Parang nakakatuwa, nakakataba ng puso. Hindi lang po yung mga nakatulong ako sa iba. Iba rin po yung talagang makapag-connect ka sa patient. Hindi lang yung skills lang po talaga ginagawa namin. Mas fino-focus po namin yung interaction namin sa patient and magkaroon sila ng magandang experience talaga. Akit naman ka rin balang timan da rin pasyente kuswelong ikwara, kaya rirang midi ng hearing aid at may karamdam. Basta mong daramdamang pre-quarantine dyan. Siyempre, pasalamat ko lalo na kaya kayo, pasalamat. Maragol. Apo aking apong Ginoo. Sanda akong maklak. Tsaka yaya kumakirap karela, mimiwas ko. Tangkay kalyanda ka, munyaya ko harapan. May anak maki yung pukumpok. Amat kung maragol ka rin minda, kang gobang po kang bais.
Dakala salamat Karela. Ang dahil Karela, may balik yung pandinig ko. Salamat. Ako, ingki kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Karen pong benepisyaryo ne at baswelo ko po kanyan uring mika pamakitago na pong makaramdam na kayong masalese gamitan tala pong masalese rin ng binyendang hearing aids at sana po taglos siya pa po yung proyekto ngayon ni Bang Dakala pa po rin mi biyayan nano bang house kanta itang batang makaramdam lang pasibayo ne and kinkiataan pong pamagbalik dangalan tala po reta pong miyayaliwang Kandabenyo, amemye karangalan kay Karelang Balen, an kin katamong probinsya. Makanano po yan po yung pisabenta, makin pamagbalik na po ng katamong programang. Nano pata, ingat! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tila, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss
Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Ang lutudang tatatak King Palasa, ring tilapia at buro King Kandaba, King Masantulretang Supu at Emma, Magkatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. At magbalik po yung kayong programang Nanupata. And siyempre, pag nakapo ka rin kaya katamong kabalen, baloy po, nandinabak masalaya yung ngaldo, mata sa ngaldo, and medyo mapali, pangabagya, may lulam, minambun, and pangabagya na naman, sinala na naman po, linwal na naman po yung ngaldo, pangabagya na naman po, minuran. Ing masanting pong gawang kanyan, monitor tayo po, rin pong announcements na po ng Pag-asa, and mag-tune in ko po kayong CLTV36, kaya pong kakatamong CLTV36 official Facebook page, bangat ang abaluyo po rin latest weather updates na luluwal na po ning Pag-asa, bangat ang makapagsadya tamo. And syempre, taglos sala po rin kaya katamong migpagpa-shoutout o ita Ma'am Loretta po ita pong abanggit mo nandin, sabi na dakal po salamat CLTV36 kaya kayong pag-greet kaya kami miyasawang Raul na God bless po. Pag-greet kaya po Carol Dungo, happy birthday Ma'am Carol Dungo, nanong tao mo dinan mong tao Madam Loretta ang popay ko yung Raul kayong birthday mo. Birthday Net Sampang, birthday na naman, kaya pong, Ali, pagaling ka, kang Net Sampang naman, kanya mo naman pong sampalok, Eko pa po makayang kikimot. Kailangan nyo pong magpagaling, kaya, kaluwat na? Yan. Oh, ano po? Ingat. Ingat. Ayan, papasikang hopo, Madam Net. Malbaya naman ni Cedric Tolentino. Cedi, kapalang ka magpasyal-pasbay CLTV. Gian J. Vince to Loving. Good nun po. Ingat po lagi tangan. Ingat. Kaibat, sabi na pong Natalia S. Diaz, tapyasan ming bagya. Baka nita, sakto yakan John Lloyd. Danarko. Anang Ma'am Natalia, Maya paugto po kaya kayo, God bless po, anang Pamela at Sienza. Tita Fidelarin Rivera, hello Nanupata. Kay bat, greet meng good, Paikibatane, itang kakatamong question of the week. Sabi ng Gian J. Vince Loving, greet meng good morning. Kay bat, meng mag-pray. Agkat meng mag-pray para pasalamat king abong ginuwaw naman, kasweet na, Malbiya naman po yung Tita Wilma Leng Dison from California. Dakal salamat po kayong pamagtutugyo kayong kikataong programa. Baloy po nung linwalya po John Lloyd nandin. Bahangin ni Ibea Alonso yan naman pong akayabe tamo. Uling masanting niya po yung kaya kaming pisabyan, uling king mumunang pamikatagon. Magumpisano pong mamye karangalan, awards, karen pong miyayaliwang kandabenyo, taga Kandaba. Amemye dangalan po king Karelang Balen, ang po siyempre king katamong probinsyang Kapampangan, Malayo, hanggang international, kilala, danala naman. Kakayabi tayo pong ngeni, yung pong
Acting Tourism Officer ng Municipality of Candaba, Madam Jing Grupo. Maya payaldo po kayo, Madam Jing. Lawen nyo naman po. Ako kayo Bea Alonso, baliw po, nung pong pwede ang makiabe, yung kataong bisita, King Motsaning Kapampangan, ing Bea Alonso naning Candaba. Ala naman pong magtampo, no? Ala naman. Yan, dili po. Ma'am Jing, kumusta ko po, Ma'am Jing? Mayap naman po, sir. Okay. Ma'am Jing, dyan ako pong oras ngayon pamikatagon na i-shout out, i-greet, batiyan, ding ganang buri yung i-greet. Kasi po magbanda ka palengki Candaba. Jing, ot naman rugu mo ko sinawtaw, tayo benda kasi LTV. Pota rugu magtampula kaya, sana po alahong akalinguan kayong greetings. Go ahead po, Ma'am Jing. So, munang dili po, maya payugto po kay kayungan. Munang dili kay kaming mayap at malugod ang mayor. Maya pahugto po at syempre karing kakong kabalen, din ka na akong Candabeños, sa Manalbeng, yaning kaurasan iti. Karing kakong pamilya po, kayong ima ko, karing kapatad ko, at syempre karing ka na akong kakaluguran mo naman at kaopisina po na kasalukuyang Manalbe, ngayon pong kaurasan iti. Ayan, baliw po palagi ako mag-play safe ya po, Ma'am Jing. Kasi nung mamayang lagyo, pota... Ala ko nga sabi, sa ating ko nga kulingwan, may muhala, sir. Buwan po pang pota, mayaring programa tamo. Mamayaring mag-shoutout. Hello po, Mayora Maglangke. Kumusta ko po? Ing Malagud, Rene Maglangke. And kalupa na po ning abanggit ko nandin, magumbisaya po itang kayong Moka. Ne, aliwaya po itang Most Outstanding Kapampangan Awards. Katunog niya mo po, oning Kayeta, Moka. Ini pong Moka. Aman-man ng Ma'am Jing. Letter C, ne, Moka, mas kaya, mas wabi ang bagya. Bakit po aisipan tayo ining moka ngayon at nano ining moka ngayon? Ining moka po, wapining aman mundang Most Outstanding Candabeños Award. Actually, may inspired niya po yung kaya kaming Mayor Pin, na kareni pong didinan ng parangal king kaya katamong lalawigang Kapampangan, wherein ikit na naman po na dakal potential at dakal marangal Candabeños na pwede naman na dinan award po. As a matter of fact po, dakal na lamo rin po rin kaya kaming maging awardees. Sabi ko po, the late Victor H. Martin Sr. and Priscilla Martin, king parenthood po category. Ating kami rin po Jose Evangelista, king kaya naman science and technology. Ang po recently po, Doc Edward Lapus Jr., King Agriculture. Ang po yung former, former SB member, Pedro Guevara, King Agriculture mo rin po. Ken pong kaya yan. Moka, ne? Wapi naman, kasi pota, Ken kayo ne, minunala pa rin Moka, King Kapampangan, King Probinsya, trugo King Balenta mo, middidinan na pamang pakilala. Makanta po yung Buring Malyare. Witapin po. So, aisip nepin po, Mayor, na nung king Kapampangan, lalawig ang Kapampangan, may parangalan la, o king sarili ng balen, tala agyong parangalan. So, aisip nepin po ita na mag-conduct kami na first time ever po, king Candaba, na maganap ining Most Outstanding Candabeños Award po. And for the longest time, kalupa na po ning abanggit sunandin, balo ko nung ako magkamali, dating Chief Justice. Yes, Artemio Panganiban. Artemio Panganiban, balo ko mo ka-award yan naman. Nung ako magkamali, may naman punda nga lang kaya kayo. Opo. Dakal na pong personalidad Candabeño talaga na may talagang kilala dano king national. Tamo balo, pati king international na talagang gagawang lagyo para king Candaba. And makaparakilya po ini king metong okasyon king Balenyo, kaya po ay isip pa... Actually po yung mayor mi, paplano niya po na maganap niya king municipal night mi, which is on November 28 po. So ito papaplano niya na bang kanitapin po, celebrate para king fiesta, anything po ang Moka po. Okay. So, anano ya po impeka date of balamuning kaya katama pang Moka? November 28 ya po itang kaya tentative. Okay. Buri ka naman po nga balong ni Ma'am Jing, ne? Makanano po kaya yung screening marapat kening gawan tamong Moka?
Opo. MOCA. Opo. MOCA Award. Baka na ano po yung maging screening nyo? Atin po bang application form? Kailangang i-submit. Baka na ano po yung maging Opo, sa screening? munang dili po, syempre, atin lang pong requirements din eh. Atin lang mechanics po. Okay. So, yung gawan mi po ngayon eh, may gukay na kaya po, may labi na kami po, karing kapitan mi po, ang pong SK, since ila po yung makabalo, karing karelang kabarangay po. Correct. And then, pa kami kapag gather na kami pong nominees, ating kami pong steering committee na kahit evaluate dala, nung pasukla po, karetang criterias ay submit da po at karetang categories ay biyada po. Okay, okay. Kita po. Okay. Pato yung pasibaitang kainan din, itang metong graphics tamo. Yan. Pakibasa tala po rin requirements sa Ma'am Jing, baka ta pong karengke katamo tala panalbe. Hanggang ila taga-Candaba rin, pota atin lang kilalang taga-Candaba na Potential. naka-potential or qualified karengke katamong requirements. So, deni po rin kaya kaming requirements po kaning MOCA na Most Outstanding Candabeño Awardee. Number 1 po, kailangan natin niya pong accomplished nomination form with attached 2x2 picture. Dapat po latest siya. Yes Kasi po. pota, Yes. itang 2x2 Pota niya nga picture natya na. pa, sir. 19 Kaya kayo nga, pa yung muli picture na. nakilala, di ba, sir? May kilala. Opo, latest. Latest pong picture. Tapos number 2, proof of birth. Original po and clear photocopy of Philippine Statistics Authority or the PSA, o birth certificate, baptismal certificate, and etc. Ayan, bala mo po proof of the identification. Na talaga. Ing baptismal po, pota malili kayo. Makuha po yan. Nung ka rin ko Parang po, may may binyag. Nung katoliko kayo, kasi po, tating aliwa naman po, aliwala po pamaniwala, at mo naman pong balo kong dedication kaya, karetang Christians. Nano pa, palto yung pasibayo. Deta pong miyaliwang requirements tamo. Atin tamo pong resume, the brief essay, write-up, no more than a page po niya. Tangali siya masyadong makaba po. Certificates, commendations, awards, signed testimonials, and endorsements. Okay. Ing ko pong tutuki kong kutang, although balo ko open yun Yes. nino po rin pwedeng mag-nominate? Kailangan po ba taga-Candabaya o kaya manok na kanya San Fernando o Miyayaliwang Balen? Or malita mo taga-Cebuya, pero atin niyang kilalang taga-Candaba na ginawang masanting king Cebu o kaya king aliwan lugar. Nino po rin pwedeng mag-nominate? Actually, pwede naman po mas yun na nino mag-nominate except for the awardee na. A bona fide residence of Candaba po. Okay. So, dapat taga-Candabaya. Okay. Next question. So, makanano po, ala pa mong honorary, Candaba, ala pang makantang awarding makanita. Kaya hindi kaya pa mag-concentrate po kanyan. And siyempre, since it's the first, balagay ako, lawin niya pa, makanano ya mo naman ma-improve, baka naan tayo pa pasanding testing ground niya pa. King Tutuki. Pero magbalik ako po yung kikatawang programa, ingkutan ko naman po kang Ma'am Jing, at nga pong abanggit nantin. Tungkol king category. Dakal na pong category rin, pero mas malino, i-explain no kakatamong Ma'am Jing. Pota ating kong i-nominate, iya po pala swak, kitang category, pota manamdaman kayo, tiirugo in-accept. Yan po yung pisabyan ming Ma'am Jing. King pa magbalik na po ning kaya kayong programang Nanupata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Fiesta, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kapasko, ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. At magbalik po yung kayong programang Nano Patataglos Sala Pureta mabasan tamang pa-shoutout ne. Manalbeya naman po, inkanahong pisan at tsuking aluwang bansangin ni magpalaguya, magpakwaltaya, Ibolay Dison. At ikoya kong patok biyan biyahi, impaya kamasanting bakulod. Manalbeya naman ne. And di ate may corpus, maka-antabiya naman po kikikatang programa. Aurora Ramos, kanya pong Bob's Burger ni, kanya pong Black 152, kanya Bulaon Resettlement, manyaman po yung pamanganda ka rin, tanggoto da po itang Paris da. And balo ko Conchal Archie Ramos, yung Barangay Santa Ynez, mamaya pang massage ken, subukan niya. Malbeya naman yung kanahong pisan at Baguio. O, di ba? Mirasta mo Baguio. Ay Mile Torres. And Malbeya naman yung kanahong inanak ay Janelle Madeline Pamintuan. Taglos-taglos saya po yung pamitalamitam tamo kang Ma'am Jing. Dikil po kitang mumunang diling Most Outstanding Candabenyo Awards o MOCA. Letter C po ito kailangan. Suwabi ang bagya. Abanggit po din Ma'am Jing nating ko pong amanuan na category. Ne? Opo. So, siyempre, makanyan mo naman karing ang Miyaliwang Awards, ating kategorya, nyakabud, nominate. Nanula po retang categories tamo na pwede na pong inominate para karetang kikatamong dadadangalan na kandaben. So, ready po rin kareng categories na pwede na pong inominate. Karitakda pala, Ma'am Jing eh. Karitak lang po. Atin po, king law enforcement po, king education, parenthood, sports, government service, business, entrepreneurship, visual arts, performing arts, culture and heritage, agriculture, science and technology, mass media, youth service, judicial service, and the last one, social services. Yan. Ma'am Jing, 16 na rin categories, ne? So, minimum, just in case, minimum, Ma'am Jing, 16 la nung tunggal-tunggal, mika awardee tamo karitang categories. Minimum. Suya. Yes po. Okay. So, pwedeng adwa, pwedeng lupa mo, makanano ya. Actually po, pwede naman kasi dumalan la pa po. It doesn't mean na pag metong yanay ito So, much better nung dakala po kasi bang dakal la choices. Yes. Diba? Kasi po tanong metong yan kaya kang nomini o nung disqualified, yaya po pasok. Okay. So, alanin. So, the more the better. Dakabang dakal la po screen, i-review rin kaya katamong steering committee. Abanggit siyo po, disqualified, ne? Pota at impingemiras. Either dakal pong sangkan na bakit teya po minikwa. Nano po mo kaya ring rason o po milampas kita mo ng screening agawan nyo? So, since alimia pa po, alimia pa po ngeni pa for the first time, siguro king kanakong opinion po, meto nga rason kung bakit ma-disqualified po, taking
good moral number one, kailangan atin niya pong good moral Clean record. In record po. Wala yung kaso. Definitely po. Hanggang jaywalking. Yeah. Siyempre, number one po ito, ito. Ang po pinitapin. Nung magpasok yan nga po, karetang criteria, karetang qualification naman po, sir, definitely po, makaya. Siguro, alang means na mayakwa po. And mapalyari kaya, halimbawa, mag-screening kayo, bala mo kasal. Ay, object! Ating makanta. Ating makanta, Ma'am Jing. Ala pa naman siguro po kasi bago yung Kaiser, lawan ding masalese, scrutinize ding masalese, review dala thoroughly. So, makanita. Kaya pag dinala na yung kay, planchado na yung kumbaga. Wala mo atin yung first stage. Opo. Ketang screening yun. Screening, opo. Nino po retang bala mo maging screening committee, keta pa mo pong mumunang isubmit na pong requirements kaya kayo? So, ini muna po, syempre, kaya katamong mayor po, being the local chief executive po, yung kareng sangguniang bayan members, ang pong department heads po. Ito. Medyo palagay ako malolo at proseso yan. Yes, balo kaya mo'y mayor maglangke, biro-birong mamili yan, kareng kaya katamang awardees. And numong sakasakaling, disqualified, pero milog, halimbawa, mepili. Nung sakasakali, are they also qualified na kanyan? Pasibayo, king next edition na naman ning Mocha, pwede yung makiyabi ang pasibayo, Ma'am Jing? Pwede po, basta depende po katang rason na nung bakit may disqualified niya po. Makanita, sir. Okay. Nanula po, reng tanggapan da po, reng kaya katamong awardees from the municipal government po, tang may pili nala. So definitely po, itang plaki po. Itang plaki. And siyempre, itang balo mo, itang mabalo yung panamdaman mo. Siyempre, yung puso mo, susula po yun, itang karangalan the money kaya can't buy. Yes. Ating kayang kaya, hanggang kaya mo, panload. Kaya niya pong pisabihan ito. Sa bagay, November 28 pa naman, maleta mo, ating mag-sponsors. Ating mag-sponsors kaya katamo. And siyempre, baka nita namang maswelo na rin kaya katamong awardees. And, siyempre, kayong pangamiling awardees, ating kung piling ko, ating malyaring mag-judge ken, ating selection committee, karyan. Atin akong apisel, ninong luklok karyan, o pag-aralan nyo pa ninong kay? Ala pa po. Under negotiation niya pa po ito. Okay. So, palagay ako, pakaisipan yung masalese yan. Yes. And siyempre, dapat ding alawa, taga-kandabala naman. Kay ko po kanini, kapilan po may gampisa yung pa mag-nominate and hanggang kapilan pwedeng mag-nominate, Ma'am Jing? Actually, mag-start na kaya po last week Mag-start na kaya po last week and magkaya po hanggang October yung target date ng kay end na po ng kay. Kaya kaming... kaya pong nominations, pamananggap nominations. Okay. Opo. And alimbawa po, alin naman po sana o kaya or mika holiday or what, atin bang plano na mag-extend, i-extend ye or pisaban niya pa mo just in case na mika makanining mga milyari na pwede pong mag-extend yung bagay itang nomination? Siguro pisabihan, kaya pa mo po, pisabihan na paning mayor mi po, since siya po mag-decide kanita nung nanong Borina po, nung extension, nung pwede naman na, since atin naman venue na kaya mi po, na pwede ngali naman ma-postpone since makagayak no po, di ba? Siyempre, ginastos nila. So, ito po, siguro. And siyempre, malakot pa naman. August pa mo naman pong ini. And abang na pong Ma'am Jing nandin, by November karin pa mo. August, September, October. And by November kasi medyo mawabawas na. Oran kanita. No ka rin na po pwedeng manikwang nomination forms. Available na po ba? King online or king kayong Facebook page kung sakali, no ka rin na po pwedeng manikwang? Actually, ding nomination forms are available po at the tourism office po. Yan. Kaya pong Kandaba yan, Kandaba po, opo. Ayan. So, akit siya po yan, Kaya katamong monitor, kaya TV tamo, apin po in nomination form. Kanya mo pong office na ning tourism, King Kandaba, Aqua, iyan. Numong sakali pong ating migtipid,
Sinerox de, malyaria, Ma'am Jing. Ali po, siyempre kailangan original po. Yan. Okay. So ngani, atsunoring forms, dapat detang testimonial kanino lang manibat. Ating kung higit natin testimonial, kanino dapat manibat. Liba, kaya tapo king barangay da po, kung nino po retang kaya nominate po. Karetang tao na proof or makapag-justify po na talagang kaya po. Nakarapat dapat yan, nakaretang sasubmit ng yung award po. Okay. And masanting nung atin yung video. Yes, atin yung opo. letrato. Para Bakit legit legit po. legit talaga fake news. Yes Tang po. kaya katamong nominee. And pasibayo po, Ma'am Jing, kumbiran nyo po rin kaya katamong kabalen, then kandabenyo na makisan metong kaya katamong pamikatago na ini, ingmumunan diling Most Outstanding Candabenyo Award o MOCA. Ne? Baka nita pong midina lang dangalan, din kaya katamo pong kabalen ka rin na midina nung dangal ka rin ang aliwa, honors, awards kay ngaliwang karing aliwang lugar, ne? Or naaliwang agencies, pero king kandaba, ilam midina. Kumbiran nyo ang pasibayo at nung makanano po pwedeng mag-nominate ka rin. So pasibayo po, agkatanda kayo na misaw-saw pantamo po na kaya kaya katamong programa na po, ning kaya katamong mayor, ing MOCA po, na nung ating kopong nominees, feel free po na munta ko po king office na ning tourism at ating kami pong available nomination form, ibigay nila po. Lalo-lalo na po karing barangay captain, sampung SK, uling ikayo po ing makakilala karing kaya kayong kabarangay, kaya manyawad ko po king kaya kayong kooperasyon, nasopan nyo kami po. Bangkanita po, may parangalan la po, rening kaya kayong kabarangay. Midinan la pong dangal, parening karelang nanulaman din yung karela pong katungkulan na ayat chip kung karelang biye. Sayang yan po ini nga napin sir, nung king lalawigang kapangpangan, mididinan la pong parangal, what more kening kaya katamong sariling balen, etala agyong kilalanan. So pasibayo po, anyawaran ko po, ing suportayo po, dakala-dakal salamat po. At sana maging kaya po successful ya po ining kaya katamong event ay ni. Para kaya katamo yang ampo ini kandabenyos. Mabuhay ya po ing kandaba. Okay. Ating kayo pong social media platform na pwedeng puntalandan just in case na makipag-update, mag-message kaya kayo or number mo naman po, Ma'am Jing. Actually, iting kami pong page, Kandaba Tourism page po. Okay. And balo ko ketang nandin na ating makapost din ketang page, ne? Detang number sa pwede dang kontakan, ne? Person. Bang kanitang nung ating ko pa pong clarifications o kutang with regards kay pong pamag-nominate, ne? Kakarita pong application forms. Ako na niya po Ma'am Jing ka rin. And baka tangala po maging problema, ne? Pota pong sinabit nyo, no? Ketang miyaliwang dokumento. Ayan po, akit so po rin ating pong email palakin, ne? Ayan, kaya pong Candaba Tourism Office, Manibat po, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon. Office hours siya po, ne? Pota, datang kayo, 5:30. Ne, mimua kayo, ang gaya mo pong 5 p.m. Yung opisina ka rin. Malyari ko naman pong mag-email ng ating ko pong kutang or clarification king Candaba Tourism 2023 at gmail.com. And ma'am, nano lang pong numbers ng peridang ausan? Rin po sir, 0906-532-5749 and 0960-515-1098. Ayan, and kita pong lalamat, shopping karelang lagyuning karelang page na Candaba Tourism page dash turismo at kultura. Ma'am Jing, dakala-dakala salamat po king oras sa binyeyo kaya kami. Ay, miss ko po yung pamagpasyal king Candaban, yung reporter ko pa ni CLTV. Daralang kay king palengke ni Candaba. Sasalike yung buro. Kaya kay Jo Alan na sunsun. Anyang malyarya pang mga buro. Ne, Karin, anyang mag-cover kita. Karin, bibisitan mi John Lloyd. Kalambat na naman ni John Lloyd na ning Candaba kanita, dating Mayor Jerry Pelayo. And ngayon naman po, pakibaluan tala rin kaya kayong komento, kaya katamang question of the week, basan tanala. Ayan, mga nanamong mapapakit na kaluguran may kiyahang BFGF asawa. Antalo rin komento. Sabi ng Ma'am Junkie, hello Ma'am Junkie, Francisco Lad,
Papakit ko kaluguran kay yung BF ko pag unawa sa kanya at makikinig sa mga kwento ng buhay niya. Uunawain ko kung sino at ano siya. Mamahalin kong pamilya niya tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaso po yung BF ko, LDR. Long distance relationship for 5 years. Hindi ko pa po siya nakita ng personal. Kahit nasa Pilipinas lang kami pareho, Ma'am Junkie. Ito na ang panahon. Kailangan nyo nang magkita. Ito ang payo ni Ray Bravo Jr. Next comment, please. Anang Mary Ann Makabalichua. Aldulto, pakipatan. Ay, Rugo, Carino Brotalia po, Ma'am Mary Ann. Makanyan talaga. The more you hate, the more you love. Atin pang komento. O ngayon naman, nantaya, inki katamang bisita. Ma'am Jing. Ma'am Jing, makanano mo papakit na kuluguran me. Inki kang special someone, Ma'am Jing. Siyempre po, through acceptance. I-accept mo kung nano yung maning tsukaya, di ba? Tama. And siyempre, kaya kanta, yakapin mo siya ng mahigpit. Kasi siya yun. Siya yun. Ganun siya. And ikaw maging sangkan ka, bakantang sumanting niyang biyena, bakantang sapak yang lugod, maging niyang mayap ataw. Mengga talya po bunto kay Ray Bravo Jr. Anyang kabang magsalita ko, medyo mituturan niya po yata. Karang kaya katamong komento. Ngayon naman po, nano yung kaya katamong kamampangan word of the day, ne? Pag masabalantaya po, yung kaya katamong ama ng siswan. Yan. Ang kaya katamo pong kamampangan word of the day, pagmananuan. Palala mo. Ako kasi, igdaran ako panuana na kaning... panuanan, eh. Kasi naman pagmanuan, mag-bless niya. Bala mo, kay, may kitang panuanan, may the Lord shine Himself upon you. Bala mo itang, kaya itang, kaya this po, dapat, di ba? So gamitan tayo po yan, karing kaya katamong paeldoldo, pamipagsalita, karing kaya katamong kabalen. Ako, darandaman kayan, lalo na karing mga tuwa, lalo na istong manyiklod ka. Mayari niya po yung metong tamong oras, ang kaya katamong programa, pasibay po, Ma'am Jing, dakal po salamat. Kota pong magpiesta ako ka rin. Opo, you are always welcome. Ala ako pang sabyan, pero kinumbira na ako. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Panayan tayo pong magbalik. Iyat sing malago. Ano po? Ingat. Ikaw po yung kaya kayong talasuyo, yung ating pusong makabalen. Diyan. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga.